ime predsjedništva za gostoprimstvo koje ste nam se morali kažu da je to samo svojstvo dobro odličiti i onako i dobro ime da su novi koji dobivaju sve od migracije, pandemije, evo naših evropskih integracija, naše podrške i pomoći se služete u pogledu evropskih integracija. Ono, mislim da će se poslije nekog dana treći vlak, pokazuje. Mislim da neko smirenje u januaru i februaru za iznenađenje sistema što se različuje i želja i povjerenja, a što smo slučaju vjerujemo da u došli pomoć možemo da objasnimo dodatno sve se dana koji će ovdje ovu priču. Ekscelencije, dame i gospodo, kolege, predstavnici medija. U radnoj posjeti Bosni i Hercegovini je predsjednik Republike Slovenije i njegova ekscelencija Borut Pahor. U povodu posjete i sastanka delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije obratit će vam se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Milorad Dodik. Dobar dan, hvala što pratite naš rad. Danas smo imali jedan veoma drag i uspješan sastanak. Uz zahvalnost predsjedniku Slovenije za veliko gostoprimstvo koje smo kao predsjedništvo imali prilikom posjete Sloveniji. Ovo je naš nastavak razgovora o važnim pitanjima. Naši bilateralni odnosi su dobri, nemamo velikih otvorenih pitanja. Slovenija je naš značajan partner u pogledu procesa proširenja Evropske unije i podrške našem putu. Zahvalan sam predsjedniku što nam je donio jednu važnu vijest, a to je da je Slovenija odlučila da donira Bosni i Hercegovini 4800 doza vakcina kao podršku u ovako teškim trenucima AstraZeneca, jel? I da u tom pogledu zaista cijenimo napore koje je uložio predsjednik i vlada Slovenije, jer znamo da sve zemlje su izložene problemima oko vakcina i da u tom pogledu iskazana pomoć je nama veoma važna. Mi smo danas upravo najveći dio razgovora proveli o tome kako se boriti protiv pandemije. Posljedice u svim zemljama, pa i u pogledu Slovenije i Bosne i Hercegovine, svakako su otprilike iste. Ono što smo vidjeli da Slovenija radi na tome kako strateški se odnositi prema pitanjima nakon pandemije, kuda usmjeriti društvo, kako obezbediti da društvo najbolje odgovori na izazove toga trenutka i kako da na kraju krajeva ono što bi mi rekli, pored ove pošasti i problema i kriza, iz kriza izvuče se najbolje. I mislim da to trebalo da rade i druge zemlje i drugi subjekti na ovom prostoru. Znači, pandemija je očigledno izazvala mnoge ekonomske teškoće, ne samo kod nas, nego u Sloveniji, svim zemljama zapadne Europe i širom svijeta. Činjenica je da naša ekonomija zavisi od ekonomije Evropske unije, mi smo najveći ekonomski partneri, Slovenija u tome je 5. u rangu naših spoljno-trgovinskih partnera, imamo dobre bilanse i mislimo da takav razvoj treba da nastavimo. Vakcina u kojoj se svi uzdamo preko ovog globalnog sistema nabavke trebalo bi da u dogledno vrijeme se normalizuje i da da šansu svakoj zemlji da provede vakcinazaciju onako kako je i planirala. Drugo važno pitanje je bilo naravno migracija. Bosna i Hercegovina je poznat stav Slovenije vezano za ilegalne migrante, ali isto tako mi smo predsjednika upoznali sa činjenicom da u Bosni i Hercegovini migranti koriste kao tranzitnu i da značajan broj njih ostaje ovdje zato što su sve žešće i sve tvrđe linije ulaska za njih u zapadnu Evropu. Bosna i Hercegovina se osjeća kao i ima kolateralnu štetu od toga, jer ovdje ljudi ostaju, ne žele da ostanu, postoji sve nekako ratoborniji u smislu odlaska dalje, a Evropska unija naravno ne dozvoljava dolazak novih migranata na njene prostore. Mi to ne možemo pitanje rješavati samostalno, ono mora biti rješavano i sa zemljama Zapadne Evrope i Evropskom unijom u cjelini. I o tome smo razgovarali i mislimo da iskustva Slovenije u tome mogu sigurno da pomognu i samoj Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo o jednoj temi koja je veoma važna, koju
evo zbog pandemije nismo uspjeli da održimo 2 ili 3 puta, a to je summit Brdo Brioni. Imamo sada najavu i očekivanje da ćemo to učiniti krajem ovog mjeseca u Ljubljani u Sloveniji i da ćemo staviti na dnevni red sva ova pitanja koja smo i danas na neki način o njima razgovarali. U okviru toga jedno od najvažnijih pitanja jeste proširenje Europske unije i perspektive tog proširenja za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj postoji još uvijek konsenzus o tome da europske integracije za Bosnu i Hercegovinu su prihvatljive stvari, ali mi vidimo da jedan zamor koji želimo da nam bude objašnjen, da imamo, ako je to ikako moguće, dijalog sa Europskom unijom koja bi nam pomogla da se definišu termini i neki prolazna vremena za neku daljnju integraciju. A ono što smatram i želim da istaknem jednu podršku inicijativi samog predsjednika Slovenije, to je da na jedan poseban način Europa treba da tretira čitav ovaj region, a ne da to svede samo na pitanje tehničkog izvršavanja zahtjeva vezano za proširenje. Mi znamo da je u istoriji Europske unije bilo trenutaka kada su odluke o proširenju donešene isključivo motivisane nekim političkim razlozima, kao što je Bugarska i Rumunija, i da u tom pogledu ono što je Europa činila jeste da te dvije zemlje lakše modelirala i lakše ih je integrisala u Europsku uniju. To bi možda trebalo probati ponovo i učiniti novi elan kod zemalja ovih Zapadnog Balkana u pogledu mogućnosti da se integrišemo sa Europom na pravi način. Posjeta predsjednika Slovenije za nas je važan događaj u uslovima kada malo ko putuje, kada malo ko se izlaže, da ne kažem opasnostima, ali mogućnostima, i zato cijenimo još više njegov dolazak danas ovdje u Sarajevu. Hvala za posjetu. Molim? Da, pa eto, u okviru pandemije, da, prva posjeta. Hvala. Gospod predsednik, člana predsedstva, moji dragi prijatelji, gospe in gospodje, naši dragi prijatelji, lep pozdrav, veliko veselje mi je, da moj prvi obisk v tujini po drugem valu epidemije imam prav tukaj v prijateljski Bosni in Hercegovini. Prišel sem, da pozdravim naše vojake, toda izkoristil sem to priložnost in naklonjenost vseh treh članov vodstva Bosne in Hercegovine, da se iskreno pogovorimo o eni stvari med ostalimi temami, ki jih je predsednik Dodik omenjal, in to je pripravam na summit Brdo Brioni, ki bo, kot je bilo rečeno, ali konec tega meseca ali verjetno v začetku naslednjega v Sloveniji. Tega vrha naj bi se udeležil tudi francoski predsednik Macron, če bodo to epidemiološke razmere v Franciji in pri nas seveda dopuščale. Glede tega bi rad rekel nekaj besed, potem pa omogočil, da postavite vprašanja, ne da bi podcenjeval vse teme, o katerih je uvodoma spregovoril predsednik in prijatelj Dodik. Od pandemije, migracij, ekonomije. Ostanimo torej pri enem vprašanju, ki bo predmet skupnega sestanka voditeljev Brdo Brioni procesa čez mesec dni v Sloveniji. To je širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Glede tega bi rad povedal moje mnenje, ki se z leti samo potrjuje in krepi. In to je, da je širitev Evropske unije na Zahodni Balkan ultimativno geopolitično vprašanje in je pomembno za mir, varnost in blaginjo tako narodov in držav na Zahodnem Balkanu, kot tudi držav v Evropski uniji.
Moje mnenje je, da se v tem primeru Evropska unija širi na zahtevno področje, ki je polno odprtih vprašanj, vendar se mi zdi, da bi neka odločitev, ta ne bo jutri, ampak v neki razumni prihodnosti, o tem, da bi v nekem primernem trenutku, ob določenih pogojih seveda, vedno, vendarle za vključitvijo celotnega Zahodnega Balkana, vseh držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo, v bistvu najbolj zavarovali skupen interes po miru, varnosti in blaginji celotne Evrope. Ta hip, kot eden od voditeljev držav Evropske unije, razumem, da je utrujenost od širitve in od mnogih vprašanj, ki ta hip zaposlujejo Evropsko unijo. Nenazadnje tudi v času, ko smo izgubili eno pomembno članico, Združeno kraljestvo, po Brexitu. Odnosi z Rusijo, z Turčijo, za celotnim geopolitičnim okoljem okrog nas. Razumem, da so težave zaradi epidemije, da bomo imeli izzive glede ekonomskega in družbenega okrevanja. Vse to je razumljivo in legitimno. Moja želja v pripravah konference v Ljubljani in sicer je, da bi med evropskimi voditelji bolj dozorelo spoznanje, da je za mir, za varnost, za blaginjo celotne Evrope, Evropske unije in Zahodnega Balkana neka strateška odločitev po hitrejšem vključevanju in vključitvi celotnega Zahodnega Balkana v Evropsko unijo pomembna vzajemno za Evropsko unijo in za države Zahodnega Balkana. Tako si bom prizadeval voditi tudi konferenco na Brdu, mogoče čez dober mesec dni, in pričakujem, da bomo imeli, tako kot smo imeli danes, eno zelo odkrito razpravo, v kateri bomo prvič ugotovili, da smo najprej sami odgovorni za razvoj naših držav. In da smo kot sosedje odgovorni za dobre medsebojne odnose. Da smo si dolžni pomagati, ker je to v korist ljudi, ki jih predstavljamo. Da moramo razumeti razlike, vendar si moramo prizadevati, da se te presegajo v skupno dobro. To je v mirno in varno prihodnost naših otrok. Mislim, da je bilo to neko sporočilo z današnjega zelo, bom rekel, odkritega, prijateljskega pogovora med ljudmi, ki se spoštujejo, ki iščejo neke rešitve za probleme, ki niso enostavni. Toliko z moje strani za začetek. Molimo pitanja novinara, imamo 2 pitanja prijavljena. Izvolite. Evo ja ću, evo Lela. Oproste. Dobar dan, Lejla Čeljo, BHT1, prije svega dobrodošli. I evo spominjali ste proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Slovenija uskoro predsjedava Evropskom unijom. Kakav će pristup imati ka Bosni i Hercegovini? Možemo očekivati neku konkretnu pomoć, podršku? Izvolite. Slovenija je tradicionalno bila, je, ostaja in bo zaveznik širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Kolikor lahko razberem iz mojih pogovorov z predsednikom vlade, z zunanjim ministrom, z vlado, z državnim zborom, bo Zahodni Balkan ena od tem, ki jih bo imela Slovenija na mizi v času predsedovanja. Prav gotovo. To čutimo kot na nek način in kot eno dolžnost in eno možnost, da lahko nekaj dodamo, nekaj dodane vrednosti evropski politiki glede tega vprašanja. Tako da to bo prav gotovo tema slovenskega predsedovanja Evropski uniji. In radi bi naredili nek napredek v razumevanju kompleksnosti tega vprašanja in tudi v naklonjenosti
Evropske unije glede širitve same. U redu, molimo još jedno pitanje, izvolite. N1 televizija, dobrodošli. S obzirom na to da ste kazali kako ste razgovarali o migrantskoj krizi, ali nismo čuli detalje vezano za tu priču, predsjedavajući Dodik je dosta govorio o njegovim porukama prema vama. Mi smo svjesni kakva je politika Europske unije, on je kazao da su migranti zarobljeni u Bosni i Hercegovini. Svjesni smo i toga da je bilo jako mnogo izvještaja o pushbackovima iz Slovenije prema Hrvatskoj, da se ti svi ljudi na kraju opet vrate u Bosnu i Hercegovinu. I u kontekstu ovog što je kolegica rekla, vašeg predsjedavanja Europskom unijom, kakva je politika Europske unije prema vašem mišljenju trenutno prema migrantima? Da li bi se ona trebala mijenjati i u tom kontekstu kakvu ćete saradnju onda sa Bosnom i Hercegovinom imati da biste razvili bolje odnose i da bi se pomoglo i tim ljudima, ali i nama da riješimo taj problem? I ako može samo par detalja vezano za vakcine, evo može i gospodin Dodik, o kakvim vakcinama je riječ, kome će one biti namijenjene, bilo što, evo, samo da nam odgovorite malo detaljnije. Hvala vam najljepše. To je donacija 4800 doza AstraZeneca, da, namijenjeni Bosni i Hercegovini, koji će naravno Savjet ministara i mi ovdje podijeliti po nekom kriteriju koji je važi do sada, jel? I na Republiku Srpsku i Federaciju, Brčko distrikt i čitav Bosni i Hercegovini. To je to. Nema ništa posebno. Kar se tiče migracij, vedno sem bil in vedno bom pristaš politike skupnega enotnega pristopa Evropske unije do vprašanja ilegalnih migracij. Izkušnje so nam pokazale, da je vprašanje, če ga naslavljajo posamične države, težje reševati, kot če ga naslovimo skupaj kot Evropska unija. Jaz kot predsednik Republike Slovenije nimam mandata, da govorim v imenu Evropske unije, torej kolikor lahko govorim v imenu Slovenije, naj rečem prvič, da imamo dobro izkušnjo iz dogovora izpred let, ko smo praktično vse države tukaj v tem delu jugovzhodne Evrope stopile skupaj in preprečili, da bi se takrat ta, bom rekel, val migracij, ki je bil težko obvladljiv, nadaljeval. Torej imamo pozitivno izkušnjo iz skupnega sodelovanja. Prav tako se mi zdi, je v teh letih dozorelo spoznanje na ravni Evropske unije, da je potrebno nekaj več narediti na zunanjih mejah Evropske unije, kar pred leti ni bilo tako zelo očitno. In tudi zdaj bi rad rekel, tako za vprašanje rešitve migracij tukaj, kot sicer verjetno brez skupne določitve rešitve tega problema, verjetno neke pametne rešitve, modre rešitve, ustrezne rešitve ni. Treba se skupaj pogovarjati in to rešitev najti. Slovenija, tako kot vse druge države, bo seveda zelo pozorno spremljala problem ilegalnih migracij in bo naredila vse za to, da obvlada seveda ta problem tako, kot bo to dogovorjeno na ravni Evropske unije.